माने आलबे देब्रमा जे स्कुल पाइए हस्टेल हाइमेन तो बो माने जों हस्टेल हाइमेन 11:15 का 11:15 सिमी आफ्रो तामुनखा टाइमिया को बरं माइसानानै ओंखाय बरनां साखा सारबाटाव माइसारि नांनाय सारबार तांखा माइसारिखा माइसाबे बर प्लेट सुका आगुका ओंखाय आंनो लास्ट माइसाबायो बाक्से द लेरु बाक्से बो दो माइसाबे आगुबै आं लास्ट हाय आनि याकसु यागुबै प्लेट सुइ हायका आं परे ओंखायनो बरना थुरिन सागा रेस्ट खादिनै दा ओंखाय आं एग्राउन्ड रिड खा एग्राउन्ड रिबायखनो ब जतन जानो रुमाव थांबाय ओंखाय आं एग्राउन्ड रिबायखनो जेफोरा आं नखनाफोरो आफ्रोका तामुका क्लास 7 आव खानसुं जायन किनारेन खुनाय रटा सुंका ब्रदा तिनसिन तान्दा रजामनानै ओंखाय इ रजामनानै सिन तान आं सारो दुइताव इबो बेल तगना सिसार बाहायनाय जों इंलिश गान साबायनाय सारदा आं परेखनो आं साबायखनो नखरै दै पामरना थांगा 15 मिनिट 20 मिनिट काहेंका आं परबर आं आगोरना आनो निहिन पाइगा प्रो निहिन पाइ खाचिग निहिन पाइ जानो ब्रादार हाइगार दै निसौ गाय आं दारे हाइगा लेंगि दङ निसौ लेंगि दङनि दाय हामा मायं दङ निसौ आं बरगानो खाचि का मजु दा बरकनिया साइमिलिया मोबाइल बां खितारै पुरा विन रुमो थांगानो वासनो दै बटल बाय स्प्रिं दै नादे किनां जेबका साबो नागा साइमे तो आं दै नादे किन सामका ओंखायनो आं आलबान नि जिरखौबै बखरक अंको खाटा ओंखायनो आं थायासोगोन बड गोसकरिगा आं नारफैगा ओंखाय आं बरखानो दुइ नागा आन खरां खानाबायगा साबो आनि गाना दंगा साबो बारन्दा बासा गामो ताइ दो साइमलिया साबो थुजा बासा बायगा ओंखाय आसुंतानि पाट आपरो के माने रफजाक दाबो हाय बनका रफजाक मान क्या आं रफजाक मान क्या स्प्रिं खेके दै ओंखायनो स्प्रिं खायजागोन ब गोसकरि आरो अंको था बजार गंना 150 रगं खाना 2 कासे वो ओमफ्राय आपरो साबो दं माने जे नों हाबैपुरो आं हाबैपुरो जानो निहनाय ताइ tongna but ang recognize familia sab tong gri but as I shout ang je chiru khopru abro ko joton haibe kya baranda basa ba kya tau sab phai sa ang am semang अच्छा वो नोर तो नहीं कर मैं पर नहीं तो तेरे को काम मुझे आपसे भी काम है बोलें कर सुनी तो नहीं sunga mana am pore ang saimang kata am pore tam साइमा काम को am pore bo ajagni adujan serero arni tiklai dai bo kana onogo ang ke borok tiklai agoi gai apuro ang saimanai sisar hayi bogu atina nin ba keta working din ya hostel room में बुलाए वरना फोन पर मैं ono bulai pura enjoy bo ke gro layo school go pura ke gro la lo ya ko bono ko rawoi bono silo ya ko joton enjoy khai masana yo school ये सारे ले apa है step Thwimani Kubui Tamo hiwansu ang tamon sanasang mane ang tabo on the spot bunu yang kan ba ang tabo tamoni sanan tabo on the spot sunu ya je bor an hinjang amo joton ani pat dendoron thai samani amo joton ani pat because I'm not there on the spot kering gunai because amo racing time sai jepin kan obet to tongai raka prokatang amaro joton thuja because lengjat bono thurin cycle ang joton thurin as generator ang joton thurin round kaserika bota mukhai tong emni bo thunani kisa ngonggo tansmo very rare bo afternoon thumani kom nga bo nono ko nang miyawa heri to maya mane social media o ka nang no ko tharo ni kan jen no o tin no tam sana ang men tan no thang ha ja parents pura asuki kok sai ja pura kok sai same detail ang sai tong same detail but bottom sa khapang nono do silia to bukai student no a dujan bung sakang sairika ampara bottom sa kana mire ti jongo all the student from the hostel to have it sandengka amo giza thangka ban call khairo ang call khai sms ka haibe ako am giza pai duita ektaro haja already minister dujon haja em by minister angka borok
already enquiry khai jaga spot ni kipili tongka bajutam sing habikya abor habikya tamka parents of jotno family parents ta student parents jotno bairawa tamka sing kok sakangkai em aro thase kok mane bor kok saka amro school do soli tongnen chaw school do soli tongnai amon bag taw justice je soi tamka amno investigation haina bagai police no bor daite dija nga amporno aro kuchno nangya kono nai norbai mane thama keta kami orang gaji nak kami mana nunggu kok sakna ada jadi dia orang tu sekarang tambah banyak kan nujak liya anda tamu ni ngangkai borok koitawa borok time seria no koitawa time seria borok 10 tada 12 tada but ang time mereka 12 tawa time mereka parents ok already borok hajal bisingo but boni planning tamu samia borok 3 tawa aja angarap thangli ata amok kharma ni kok ya tau ang thangai nujel dem because borok je haimani tei amo ekdom wild jadi na insiden nunggu adi nunggu nengkari tangga ni abok kebang ma kok kasai tongka abok kai usul tu kuya mo police no nasingka pasta time saringka ang abro tamka police no nasingnya aku se rumah habikya enquiry ka investigation ka police tongo dai sister tongo an in charge ang warden ni sakha ngata dujona student tongo ang jotono ang first ang warden ne sakha o jaga oni sarno kunuka ampar por dujona explain khaikya ngangka investigation paibe kya joton enquiry paibe kya apro boro ekdom phan sotone akoi saitong angga ba ang saito thangara ngaba ani septin ba nang first man ane ble aro je kok sane bono bo ya kharu police sakangkai police tamsa apro officer je mani amo post mortem bon result manana ta no bono sili tang khange 150 ni 150 ka conscious ni botna police la income kami pada income aja ta police aro dari soli police on the spot aro da haya but ngo thanga chanchuwa bo soke dare yang khali ang baing dare thanga because aro se thanga dead body